Nokia Company India o puila mobile phone tubo phiaba Nokia Company puila 1865 bisio jefru khologo afuru Nokia Company kuno mobile phone snamia azoro Nokia Company Nokia silk mui kaisa paper se snam. Fact number 2 TV bela naibani saya phiaba aro mokli kok salia 6 hour ni se gobang TV nakhe borokni life ni expectancy komiu. Fact number 3 1974 bisio koroksa American basketball player Pete Maravich mui tongmani Bobin interview saka ang 10-year NBA tengui 40-year heart attack ngi thine musngi ani phiaba Bobin interview ni kokhai kino tui thanga boti mani ulo bono interview nanai interview ni script nogui sokngkha mani bo anuli bini thine ni chorano bono sairkha. Fact number 4 joto borokno aina nayo phiaba aina focus khai 10 minute nai tongkhe borokni brain hallucination create khayo tai sak ni mokhango gobang ma analytics nukjago tai borokrokni statement no nukjaka a hallucination reality ni sabo really hayango noi. Fact number 5 sini borokni skin 7 years ni pore slai jagai thango.